Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Ka Seng Jong ka Sheikh Hasina ka Awami League tala Shah Kheiñ Seng Lehnoh ha ka sarkar bashpor jongkari Bangladesh ka bayalam do Muhammad Yunus ubala penmi da ka gazette notification ba ka Awami League bat kisna trekam jongka baro lakhang bakin trekam ha kari Bangladesh bat lapan ngat yaki hapo kikendon jongka anti terrorism act bat kani kan trekam tadhadu banda dep ka jing bishar yaki hapo ka international crime tribunal jongkari Bangladesh. Onam Shashu yaka Awami League bakan le yakinuginugi kam. Om Shashu ban penmi khubor. Om Shashu bakan le yaki campaign lingba ka media la ka day offline ne online ru. Om Shah ya procession. Om Shah pelong jialang lani ban pelong yaka ke ru. Ka notification bala penmi dakari Bangladesh. Kalau ong bakalalap baka Awami League ka don kti hakikam pentriam. Ban penthod yaka syongsuk syongsan. Kaway na kisnat rekam jong ka Awami League. Kaday kasnat rekam jong kisamla puli. Kabalatip kum kachatra League. Kalasha Kheiñ Seng Lehnoh nadu urisaw arajar arpusaw. Kiwaypat kisnat rekam jong ka Awami League. Kibalapan hablang kum kiseng Lehnoh. Kikentob ya ka Bangladesh Mahila League. Bangladesh Awami Jubo League. Ka Awami Sweshashibok League. Awami NGB Prasad, Bangladesh Tanti League, bat ka Swadhidanta Chittisak Parisad. Syopalne yakani ka sarkar Bangladesh kalawan rashwa da ka ordinance ban penbet thama yaki kendon jong ka anti terrorism act.